Halor karai ka Bharatiya Janata Party BJP ban Kirshan ki kirtong ka National People's Party NPP haka election MP shika Lok Sabha na Shillong Patura Parliamentary Constituency kabanlong ka khatkhandai tarik uyayong arajar psaw UMLA ka party na penthorum kra uba elhek ubadeiru menteri ka sarkar MDA2 ulong bakani ka de ka rai ban penklan ka National Democratic Alliance NDA balam khamat ka BJP ban penyok palat saus pa ngot ki MP hayeng darbar thawaan Lok Sabha kari India habakren kilat pathai kubor ka no phai sngi jongkalai trik uyayong arajar apsaw uniyo nong yelam ubalapan tiket banya airang haka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hasiwa baka party kan rai ban Kirshan yaki kirtong ka NPP ulong bakidon ki Lok Sabha seat baka BJP ka Kirshan ki parlok pe trelang haka NDA kanang ban pen urlong yakate jing tmu Gani ke rai ke Malaysia haka last ke National Convention yang ke BJP at Delhi. Maka BJP berbuat ke ND Alliance di Benyo baik menurut South Park. More than 400 members. Tinggi halor kata ke nongrem kilaya keren buat dia Panas Barok dan ngejaka ke bagi NDA ke kersian dengan BJP dan ngejaka ke bagi BJP ke kersian dengan NDA. Dia bagi pada ingin habiat kum ke instruction direction ke ai na poka set. Garo ngadi way ni kiba party ticket di ke haba ke party ke subit pada ban kersian ke NDA candidate tinggi ingin ngim la bandong ni ban board packet kum ke instruction direction ke ai na ke national leaders. Ngam tip mga lady yang klami pada sin mandai campaign ini noru tang ka meeting ka bolong buat honorable president yung NPP kondat sama nanta buat dalang dari kong ampurin baka BJP state unit ni along meeting taka tu meeting ada tinggal pelong atlik meeting jong ka mandal pendorom kra mandal halo ketu ban ong iki nong tersan jong ka mandal ban itu lang regat kat kong instruction direction ke ba ai naga national leaders halor kalong kaman haka jingya lintish ka election MP mintaw snem haka jela uba hek tak ba ai nuksa yala dihi ba umjukan tho yaki ba yakun persya uloong baki kirtong kin hapan ya there kimat kijura kibadon kam nakamenta ka jela umbani kin tho ni ya ben uwei ya uwei pat kalong banga hak ni ki real term bangla job election kampajudan gawai ruga election ke bang kan persya ya ulu kandidat boleh persya nya pajudan baru kini republic election ke bang la job ko MLA penyam jur sotna tu menyosko pakino kertong kren persya ikibai pada ki parti dan ikibai pada ki kertong hoi ke polisi la jong pitrai polisi la jong ti ke apa ki parti ki don ngamong ki parti to parti la jong polisi henry ban kata ya ke personal jono kalau enggak apa kalah hai ke parti ke hoi de jong ke parti jono ngila badong ada kata ke parti ke jongi ke BJP ke Mesin Syarbah ngila badong ke BJP ke mulai banjir BJP tu ke Mesin Syarbah ada ke NPP ke Mesin Syarbah ngini badong ke NPP ke Mesin Syarbah wanjir dengan NPP ada ke Kongres ke Mesin Syarbah ngi ong ya ke parti yang lagi ong boleh ya ki boleh simet ke personal jono ngimbet bangam tho Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. yo i ya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam
kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng ya ki 45 ila bani thu ya ki da ka sharp plus F aki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kalapan mi ya ki skim ICDS, MDM, PDS. Kabha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikirannya ke jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.